Nk'uko nabibasezeranyije nshuti bakunzi ba Bamboo Rwanda TV, ndashaka kubereka ibikoresho bimwe na bimwe tugenda twifashisha byerekeranye no gukora kano kazi kacu ko gukora intebe zikozwe mu migano. Nk'uko nagiye nzibereka, benshi murazizi izo ntebe, murazizi ni intebe nziza cyane zikozwe mu mugano, ari nazo ndi kubereka ari izo ngizo. Gusa izi ngizi ntabwo zirarangira, gusa nyine nuko ndi kugira mbibutse izo arizo nzajya nzibereka buri munsi, nimugire ikibazo nzajya nzibereka. Ubwo turahera kuri uyu museno. Uyu ni umuseno. Uyu museno nawo tuyifashisha turimo gukora finisage ku ntebe nka gutya, murabibona birimo gusena. Noneho ikindi gikoresho tukifashisha uyu museno. Uyu museno nawo ndaza kubereka uburyo ukoreshwamo, uko tuwukoresha. Ikindi gikoresho cy'ibanze ni ipensi. Ipensi nta mutekinisiye ubura ipensi burya rero, ntawe ubura ipensi. Noneho tukaza kuri iyi misumari. Imisumari dukoresha ni nk'iyi ngiyi. Iyi niyo misumari dukoresha. Iyi ngiyi niyo dukoresha, gusa nyine iri mu bwoko bwinshi, mu dukarito tugiye dutandukanye. Gusa imisumari VIP ni iyi ngiyi niyo dukoresha. Benshi babona ari nka garafeza, ni iyi ngiyi dukoresha, iyi rwose, iyi ngiyi. Ubwo tukaza, iyi ni tournevis. Abenshi barayizi, nta mutekinisiye ubura tournevis. Ni ya yindi yo gukoresha uri gufunga amavisi, urabyumva. Noneho tukaza metero. Metero navuga ko ari ikinyarwanda. Kuvuga metero nyine ubwo ni mu kinyarwanda, ariko ntabwo ari ikinyarwanda cyuzuye, kuko urumva ni ururimi, ni ijambo batiye ku rurimi rw'amahanga, metero. Ariko nyine ni ingera y'uburebure. Mbese reka mbyite metero, mvuge metero kuko aricyo dusanzwe tuzi. Ibindi ntabwo wa mugani turi mu busizi ngo turasobanura byose, oya. Noneho ikindi gikoresho, umukasi cyangwa imakasi cyangwa se isiso, biterwa n'uko we uyivuga. Iyi ngiyi tuyikoresha turimo gukata wa museno naberetse. Uyu nguyu ni umuseno wa wundi ujya kuri ponseze. Ubwo rero urabona nta museno wabona ungana gutya, ntabwo wawubona. Niyo mpamvu dufata umwe munini tugakata nk'aka ngaka kugira tugashyire kuri ponseze. Ponseze yacu ndayibereka, nayo ni ntoya, niyo mpamvu dushyiraho agatoya. Ukaza, nta muntu wayoberwa iki ngiki yarigeze abaho umutekinisiye. Iyi bayita foreze. Foreze ni iyo gupfumura, murayizi, irapfumura iyi ngiyi. Urabona hano irazenguruka. Aka kantu niko dutoboza kugira dushyiremo ivisi mu mugano, mu bintu turi guteranya. Ikindi kintu kitazwi na benshi, aka ngaka uri kubona ndimo gukoresha, ni nk'imbunda. Nta kinyarwanda kagira, niba nakita inyundo nuza mu kinyarwanda sinzi. Inyundo ya kizungu kuko yini icomekwa ku mashini. Nabwo nzakora video mbere ukuntu tuyicomeka kuri kompreseri, ubundi ukagera ino ni imashini tuyita ca. Mu gishinwa yitwa ca. Urabona kino ni igishinwa cyanditseho ca, ko twigishijwe n'abashinwa. Urumva twe twagiye n'imahanga, twigishijwe n'abashinwa, nibo bayita ca. Natwe rero twaje mu Rwanda tuyita ca kuko aricyo kintu tuzi, cyangwa se ukayita airgun, imbunda y'umwuka mbese muri make. Ni iyi ngiyi ucomekaho uyu mugozi,
uyu mugozi nawo ukagenda ukawucomeka kuri kompureseri, ndaza kubereka aho umuntu awucomeka, ariko nabyo nzabakorera akavidewo kayo, nzabakorera videwo yabyo ntimugire ikibazo. Nk'uko nahoze mbibasezeranya ko nzabakorera videwo ibereka ibikoresho dukoresha, nibyo ndimo gukora ubu ngubu. Noneho aka ngaka nako ndakeka ari abantu benshi mu kazi. Kano ni ka ponseze. Ino ni ponseze, urabona wa museno nababwiraga, wa wundi dukatisha isizo, ni uyu nguyu dushyira aha ngaha, ubundi tugaponsa. So noneho tukaza, uru ni urukero. Uru ni urukero, ni abantu benshi muraruzi, abantu benshi muraruzi. Runo ni urukero rwa rundi rukata umugano, igiti. Tukazana ikindi kintu cy'icyuma. Iki ngiki ni icyuma cyangwa se umupanga. Uyu ni umupanga w'Abashinwa, ino yose ni iy'Abashinwa bagiye baduhereza batwereka ati niyo dukoresha, niyo ikoreshwa mu bintu by'imigano, ntabwo dukoresha imipanga ngo yo mu rugo, oya reka ntabwo bishoboka. Hano haba hakwikiyemo igiti cyangwa se inkoni. Iyo nkoni ariyo dukoresha mu kugira gufata uri kugira ngo uteme. Ubundi uyu nguyu ukoreshwa mu gutema umugano mu ishyamba, ukoreshwa mu gutema imigano mu ishyamba, nubwo twebwe dukoresha imipanga isanzwe, ariko uyu niwo gutema umugano. Nk'uko nababwiye ko nzabigisha gutema umugano, ubanje kubereka igikoresho gikoreshwa mu gutema umugano, ni iki ngiki. So tukaza noneho, uru ni urukero. Uru ni urundi rukero rukoresha imigano, uri gukata utugano dutoya. Urabona rwa rundi naberekaga, uru rwa imenagura, imitoya rwa imenagura. Uru nguru rero rwa made in Rwanda kabisa, rumeze neza. Uru nguru ni gukoresha ukata. Noneho tukaza, iki ngiki abantu benshi barakizi. Aka ni agakarito kariho amavisi agiye atandukanye. Amavisi rero nayo ni muri bimwe dukoresha iyo turi kugira gukora intebe zacu. Aya ngaya ni amavisi rwose, murayabona. Tukaza, njye nebemereye kubatembereza. Iyi ni meshe cyangwa se ferabeto dukoresha mu gutobora imigano. Nzabereka nabwo, nzabakora videwo ndimo kuyitobora. Murabona uko ireshya, uko iyi ferabeto ireshya. Nayo iri muri bimwe bigize igice cyo gukora, muri bimwe dukoresha muri ibi ngibi. Tukaza noneho aho ruzingiye. Iki kintu murakizi, n'iyo ntakwirirwa nkivuga, nta nubwo ndirirwa nkivuga, murakizi cyane, murakizi no kundusha. N'aka ngaka murakazi, ni umutwe wa gaze nyine. Ino ni gaze, iki gicupa ni gaze. Noneho uyu mutwe ni wa wundi ufata ukashyiramo. Uyu nguyu uwushyiramo, wamara kuwushyiramo ubundi ugafungura gaze, ukanafunga. Kanegereze murebe neza. Aka kantu kariho k'umukara urakazamura ukanakamanura, ukaba urafunze. Noneho aka ngaka icyo kadufasha, noneho gafasheho umugozi ariwo ndi gukurura kugira ngo mbereke neza umugozi. Uyu mugozi rero, uyu mugozi nawo turawukoresha. Urabona ni nka robine, hariho n'urufunguzo rwa robine. Uragira ukafungura gaze, ukarasa umwambi, ugakoza kwaka gatwe hejuru hariya, hakaka umuriro, ubundi ukagonda. Urabona aha ngaha ukuntu hagonze, ukajya uragenda uhatwika uri kugonda. Nabyo nzabibereka neza muri videwo yabyo kugira ngo
ubikunde ubimenye ngiye icyo niyemeje ni ukubigisha abantu banjye, nkabigisha rwose. Wa mutwe reka nywukureho, nywukuyeho kuko ntabwo ubu ngubu turi kuwukoresha. Hakaza iki mbereke n'ikindi, za mashini zanjye naberekaga zirimo ubwoko bwinshi. Za mashini naberekaga za ca cyangwa se eyagani ni ubwoko bwinshi. Uburoso nabwo ni ubwo gusiga verine, ibikombe by'amaverine murabibona. Kiriya kibaho muri kubona, iki nacyo tugishushanyaho, turi gushushanya intebe tugiye gukora, murakibona ni bodi kabisa. Nayo ni ngombwa kugira ngo umenye ko nayo iri mu bintu twifashisha. So noneho tukaza ku kindi gikoresho raronje, nayo ducomekaho foreze, ponseze, imashini. Ariko hari ikindi kintu ntaberetse, ntabasobanuriye. Iki kintu murakizi? Bamwe bagikoresha batera irangi, ariko ngiye ntabwo ari cyo kimaze. Ntabwo ari irangi nkoresha bo. Urabona hano hariho iyi mashini, aka gatwe reka negere ahantu ukabona neza. Aka gatwe uri kubona niko ncomekaho ka kamashini nabwiraga karasa imisumari. For example, reka mbereke, nubwo nta mugozi uriho, ugira nka gutya ugasunika ka kantu, ubundi ukayifatishamo. Urabona ko yafashemo. Warangiza noneho ukajya urasa. Ndakeka ntabibonye. So ikindi ni igiki? Umupanga noneho woje, umupanga originali bakoresha mu gusatura imigano. Wabonye butandukanye na wa wundi naberekaga. N'uyu nguyu. Murakoze cyane bakunzi ba Bamboo Rwanda TV. Iki ni igice cya mbere cyo kubereka ibikoresho dukoresha turimo kugira. Ubutaha nzabereka video noneho ndimo nkora nambikoresha, mubona uko ndi kubikoresha. Sawa, murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Gusa mbibutse gukanda subscribe, share na comment. Murakoze cyane.